Amen. Ngenda baramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Amen. Tushimye Imana kuri uyu munsi tariki 28. Tunashukuru Mungu tarehe leo le 28. Imana itwemereye kuba mu nzu yayo. Mungu alikubali kwenda ndani ya nyumba yake. Ishimwe ni ryayo. Shukrani ni za Mungu. Tushimye Imana kubitambutse byose. Tunashukuru Mungu kwa yale yote yanapita. Ibiri imbere turacyayiragisha. Na ingine nyeko mbele Mungu anaweza. Tuje gusoma ijambo ry'Imana. Tunasoma neno la Mungu. Mu gitabo cya Yohana ibice 10. Yohana 10. Umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 10. Tutaanzia 1 jusqu'à 10. Kitabu cha Yohana sura 10 na mstari ya kwanza hadi mstari ya 10. Yohana ibice 10 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Karibu msomaji katika jina la Yesu. Sote mu izina rya Yesu. Amen. Mutwe w'amagambo uravuga ngo umwungeri mwiza. Mchungaji mwema. Nukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akurira hano uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramugururira kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijyana imbere. Intama azigenda imbere, azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani ariko ntibamenya ibyo yababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati nukuri ndababwira yuko ari ingerembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Igenda ni ingerembo umuntu yinjiri ni ingerembo umuntu niyinjirira muri njye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Amen. Cumi haravuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Nakira ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Ikana twongere tukoreshe postira zafashe ndashaka kuvuga amagambo mu Kinyarwanda neza. Kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mukanya gatoya umwigisha warutangiye wa muda kidogo mhubiri ambaye alianza yatwigishije ijambo ryo kwizera. Ametufundisha habari za imani. Yavuze uburyo cy'umuntu yizera. Amesema vile mtu anaamini kandi umuntu yizeye abone neza y'Imana. Na mtu akiamini anaonaka rero hari na kuyema amagambo menshi. Ilitoa mambo mingi ndani. Hari ibyo twizeye bidafite umumaro. Kuna vitu tuliamini venye hari ibyo twizeye bituma tuva mu byizerwa by'Imana. Yenye tuliamini bikaacha tunatoka mu mapenzi ya Mungu. Tutakora ubushake bw'Imana. Ikasababisha tutafanya mapenzi. Ariko nashimwe Yesu. Lakini ashukuriwe Yesu. Kuko izina ryayo ryo nukuri. Jina la Mungu ayo ni kweli. Kandi Imana yatunze na Yesu. Na Mungu alituunganisha na Yesu. Nta cyaha yigeze akora ku buzima bwiwe. Hakutenda zambi ku maisha yake. Ko yasomye ijambo ry'Imana rirambira yuko yari mu ijuru ryo hejuru. Sababu nikisoma neno la Mungu alikuwa kwa mbingu ya juu. Kandi nasoma igitabo cy'Itangiriro rirambira ngo nta kintu Imana yaremye itari kumwe na jambo. Nikusema nikisoma kitabu ya Mwanzo inasema hakuna kitu kiliumbika Mungu bila pamoja na neno. Twanasobanura neza jambo ni Yesu. Tukitafasiri mzuri neno ni Yesu. Rero Imana ihimbazwe kubwo uyu mwana yatwigishije amagambo yo kwizera. Mungu asifiwe. Mtoto yeye anatufundisha maneno ya imani. Kwizera imani ni ukwizera
kwizera ibyo utabona. Sadiki mambo usiyoiona. Kwizera Amini bivuga ngo Ikusema. ibintu wowe ubwawe bwite wiremamo. ni vitu mwenyewe unajiumbia Nta ndani. muntu ushobora kukuremera kwizera. Hakuna mtu anaweza kuumbia imani. Yatanze ingero nyinshi mu kwizera. Alitoa mfano mingi kwa avuga imani. n'uburyo ki nta telefone yari afite ariko yizeye Imana. Hakukuwa na simu lakini abona ineza y'Imana. akaona Ariko ntabwo ari ayo magambo ngendereyeho, si ile maneno natembelea. ahubwo ndavuga ku magambo abiri. Nitasema kwa mambo mbili. Ndavuga ku ijambo umujura, Nasema kwa neno mwizi. ariko ndavuga no ku ijambo umwungeri. Na nitasema kwa neno mchungaji. Imana idufashe kandi tugire neza. Mungu atusaidie Tusome tutende. ijambo ry'Imana Tumesoma neno la mu Mungu. gitabo cya Yohana Kitabu ya Yohana ibice 10 sura 10 umurongo wa mbere mstari ya kwanza kugeza ku murongo wa 10. mpaka ya 10. Harimo amagambo menshi Kuna maneno mengi kandi y'ubwenge ya akili kandi y'ingenzi. ya samani. Ariko ijambo nshaka kuvugaho, Neno nataka ndavuga ku nisome. ijambo ry'umujura, Tasema neno mwizi, mvuge ku ijambo w'umwungeri. neno mchungaji. Rekera ntangire n'ijambo w'umwungeri, Acha nianze kwa kuko neno umwungeri mchungaji. nicyo kintu cy'ingenzi. Mchungaji ndio kitu Ijambo cha ry'Imana ryatubwiye ngo neno la Mungu inatuambia utinjiriye mu muryango usipoingia kwa lango abafite ahandi yinjiriye. nafasi nyingine ameingia. Kandi muri twe Na ndani cyangwa yetu se muri iki gihe ndani ya siku hizi tufite ibyatuyoberanyeho byinshi. kuna vyenyewe vinakuja Byinshi vinajifofilia byatuyoberanyeho vya mingi vinaingia kwetu kwa kandi siku biyitirira Imana vinajiita Mungu kandi tukabyemera tunabikubali aho kugira ngo twemere iby'Imana. hali pa kukubali. Nabajije pastor umunsi w'ejo, Uliza pastor jana nakubaza ariko kubera iki kwa nini iyo kuri YouTube banditse amagambo ku YouTube wakiandika iyo maneno gushesenga abantu ya maneno ya abantu kudanganya bumva ko bashobora kukirebera watu ikiganiro, wanasikia kwamba wanaweza ariko ona yewe nini. ari amagambo y'ukuri Ikiwa y'Imana. maneno ya kweli ya Ni iyihe Mungu mpamvu sababu batabyumva? gani hawasikia? Ariko naje gusomera ijambo mu ijoro Kuja kusoma hii neno usiku rimbwira yuko inaniambia kwamba umwungeri mwiza, mchungaji mwema, umwungeri mwiza mchungaji ni mwema umwungeri ni mchungaji uragira intama anayelinda kandi akagira aho zigeza. nafasi. Reka mbabwire bene data, Acha nibambie baba, twarinjiriwe tumeingiliwa Tumeingiliwa. ejo bundi navuze ikiganiro Tuzi nilisema. ndabaza nese kubera iki Nasema kwamba abakozi b'Imana, watumishi wa Mungu, abakirisitu Wakristo, cyangwa se abavuga ama butumwa wahubiri tugenda dusebanya, tunaenda ariko tunachafua, naje gusanga yuko tunaenda kundua hari abajura na wizi batwinjiranye, wametuingilia hari abajura binjiye mu na ntama, wizi wameingia hari kwa ibirura pamoja. byinjiye Unaimbwa kandi mwitu ibirura zimeingia. byinjiye Na imbwa mwitu umugambi zimeingia. wabyo Pango ya ni imbwa ukugira mwitu. ngo bisahure Tubapige abana b'Imana. wapore Kandi watoto wa mu Mungu. by'ukuri Na kwa kweli, hari ibyo twasahuwe, kuna vitu hari ibyo tumepora, kuna twasahuwe. vitu tumepora. Twari mu rwuri, Tulikuwa ndani ya twari mu rwuri tulikuwa ndani rw'Imana, ya kundi ya Mungu, twari mu rwuri rw'umwungeri. tulikuwa ndani ya kundi ya Kandi uyu mchungaji. mwungeri Na hii mchungaji ngo yashakaga kugira ngo alikuwa anataka tuzabone ubugingo, tupate uzima, ariko twarinjiriwe, lakini tumeingiliwa, twinjirirwa n'umujura tumeingiliwa na kandi wizi. ntitwamenye ko yinjiye. Hatukujua kwamba Ashobora kuba afite ahantu anaweza yinjiriye, kuwa nafasi kuko aliyoingia. ijambo ryatubwiye ngo Neno imetuambia. uko atinjiriye ku muryango Kuingilia kwa bivuga mlango. ngo ntabwo ari umwe muri Wako twe. haiko moja. Hari ibyatwinjiriye, Na vyenyewe hari ibyo twibwe, Na vyenyewe tumeibwa. ariko reka mbabwire muri iki Acha gitondo niwaambie kwa ndashaka siri. kugutangariza yuko Acha nikutangazia. wowe uri kuntega ugutwi, Mwenye uko unanitega. wowe uri kunyumva, Wewe mwenye uko unanitega. ibyakwinjiriye byose Vyenyewe nikuingilia uyu vyote. munsi Imana yabwiye Leo Mungu ameniambia. hari ibyawe Kuna vyako. byatwawe n'abajura, Vimeporwa na ariko uyu munsi Lakini leo. ugomba kubigaruza. Unapaswa Imenye kurudisha. yuko Jua kwamba. uri mu rwuri rwa Uko data, ndani ya kundi ya imenye Baba. yuko Ujue kwamba. uri intama Uko kondoo. kandi ufite umwungeri. Uko na mchungaji. Ijambo ry'Imana ryatubwiye Na Mungu imetuambia. umwungeri Mchungaji. aravugiriza Anapiga intama kelele. zikumva. Kondoo wanasikia. Uyu atari umwungeri Kama haiko ntabwo mchungaji. zimwumva, Hazimusikii. ahubwo ziramuhunga. Zinamukimbia. Reka nkubwire mwene Acha data, nikwambie aho kweli. wahungiye Basi umekimbia. ongera wumve ijwi ry'Imana, Sikia tena sauti ya wumve ijwi ry'umwungeri Sikia sauti kuko ya ari mu mchungaji. rwuri Yuko kandi ndani ya akeneye kundi. intama ziwe Haja ya kandi kuongoza. izo yayoboye Zijya ameongoza. ntabwo zijya zivunika. Hazivunika. Iyo yaziyoboye Haziongoza. ntabwo zijya inyuma y'ubushake Hazienda bwayo. kwa mapenzi Intama yake. Imana yayoboye Roho Mungu zibona ameongoza. ineza y'Imana. Naonaka Intama utumishi ya Imana yayoboye Mungu zumva ameongoza. ijwi ry'umwungeri Nasikia sauti
sauti ya imaze kumvishwa Ukishasikia hari sauti ya igikoreka muri zo. kuna kitu kinafanyika ndani ya kondoo. Amen. Hari ibyatwinjiriranye. Yenye vimetuingilia. Hari ibyatwinjiriranye. Na vitu vimetuingilia. Hari ibyatwinjiriranye. Na yenye vimekuingilia. Amen. Amen. Ku murongo wa 10 Kwa mstari ya 10 Yesu nasimwe cyane. Amen. Aravuga ngo umujura nasema mwizi yazanwa no kwica. anakuja kwa kuua. Icya kabiri azana no kurimbura. Ya pili ni kuangamiza. Yesu nasimwe cyane. Amen. Hari abajura binjiriye Kuna ubugingo wizi bwacu. wameingilia nafsi yetu. Hari abajura batwaye Kuna ibyacu. wizi wamepora vyetu. Bivuga ngo niba ataratwaye ibyawe Kama kubeba ashobora vyako kuba yaranakwise. naweza kuwa ni kuua. Gupfa ntabwo ari ugupfa mu buryo bw'umubiri Haiko gusa. kufa kwa mwili. Hari n'abagenda bapfuye Na wenyewe wanatembea kandi maisha bakapfa mu buryo na bw'umwuka. wanakufa kwa Reka ulimwengu. nkubwire mwene data, Acha nikwambie ndugu. ushobora kuba ufite igikomere Unaweza kuwa uko na maumivu. watewe na mugenzi wawe. Uliumizwa na mwenzako. Ushobora kuba ufite igikomere Unaweza kuwa uko na watewe n'umugabo. ulipasababishwa Ushobora na kuba ufite igikomere Unaweza kuwa uko na watewe n'urubyaro wabyaye. ulipatiwa na Ariko reka watoto. nkubwire, Lakini acha icyo nikwambie. gikomere Ile maumivu. umuzura akakinjiriramo. Yesu anaingilia. Yarangiza kukinjiriramo Akishaingilia ndani. akagutwara iby'ubugingo. Anakubeba vya nafsi. Yarangiza kubitwara Kisha kubeba vya uzima. ukumva ubaye nk'igipambara. Unasikia unakuwa mwili. Wagenda ukamera nk'igipambara. Tembea unakuwa mwili. Waza no mu nzu y'Imana Pita na munyumba niko ya kwa kundi bigisha ijambo Mungu. ry'Imana Wanafundisha neno la Mungu. ukafata ibidafite umumaro Kwa vyenye havina maana. ahubwo aho kugira ngo ufate iby'umumaro. Mahali pa kuchukua Menya vya yuko winjiriwe Kwa n'abazura kwamba umeingilia kandi aba na bazura hari icyo wale bagutwaye waizi kuna vitu ukagira urwango muri wowe. wamekuwa na chuki Menya ndani. yuko winjiriwe n'abazura. Kwamba umeingiliwa na Reka waizi. nkubwire mwene data, Acha nikwambie muri ndugu. aya masaha Kwa hii saa. muri iki gitondo Kwa hii asubuhi. ndongenda kwinginza kugira ngo Nakusite. uko ijambo ry'Imana Vile ritubwire. neno la Mungu imetoka. Reka mwingingira Imana Acha nikusihi. wongere usubire mu rwuri Rudia tena kwa kuko Mungu. umwungeri aracyari aho ngaho. Mchungaji Yasize akanipa. 99 Acha makumi ajya tisa. gushaka iyazimiye. Nenda tafute Muri iyi ile. minsi Mwaizi we si- kwemerera yuko Sikubali. satani akwinjirira. Satani akwinjirira. Uwo muzura ni satani Mwizi ni shetani. ashaka kukwambura Anataka kukunyang'anya. iby'ubugingo. Ya uzima. Ariko umwungeri mwiza, Lakini mchungaji mwema. umwungeri wacu Mchungaji mwema. akeneye kuguha ubugingo Anataka kukupa kugira ngo uzima. ubone ineza y'Imana. Pate na neema zima. Yesu nasiwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Reka nkubwire ngo Acha nikwambie. shaka iby'ubwami bw'Imana Tafuta vya no ufalme. gukiranuka kwayo. Na haki yake. Ibindi ni nyongera. Ingine ni nyongeza. Ikibazo ni kimwe. Shida ni moja. Abakirisitu b'iki gihe Kristo wa hizi dukeneye kuguruka gusa, Na hata ya kuruka. dukeneye ibitangaza gusa, Na hata ya miujiza. ariko tukanga nyir'igitangaza. Unakatala mwenye Reka miujiza. nkubwire ngo nyir'igitangaza Acha nikwambie mwenye miujiza. aracyari mu rwuri Ndani ndani kandi yako. aracyahamagara, Ndani anaita. aracyateza amaboko Anateka ngo mikono. nimuze Mukuje. yemwe abarushe, Yemwe mnachoka. nimuze Mukuje. yemwe abarwayi, Ni wagonjwa. nimuze Mukuje. yemwe mwananiwe, Mumechoka. nimuze Mukuje. yemwe mwabuze ibyanyu, Mumekosa ngo kuko ndi umugwaneza Ni mtu wema. nzabagirira ineza. Zawatendea mema. Amen. Haleluya. Hari neza ukeneye ku Mana, Kuna mazuri unataka. hari neza ukeneye imbere ya Data, Kuna mazuri unataka mbele ya hari ibyawe byanyazwe. Kuna vyako vimeipoka. Reka nkubwire kuri uyu murongo wa Acha 10 nikwambie kwa mstari. avuga ngo azanwa no kwiba. Anakuja kwa kuiba. Hari ibyawe byibwe, Kuna vyako viliiba. hari umugisha wawe Satani yibye, Kuna baraka yako ariko shetani ntiwamenya ameiba. ko Satani yakwibye. Hawezi hakujua kama shetani Hari ameiba. umunezero Satani Kuna yakwibye, furaha shetani ameiba. hari ubuzima bwawe Satani Kuna yakwibye, maisha shetani ameiba. atereka mu burwayi. Anaweka ndani Hari mambo. ibyawe Satani yakwibye Kuna mu rugo vyako rwawe, shetani aliiba nyumbani. hari umunezero w'urugo rwawe Satani Furaha yakwibye. shetani aliiba katika Ariko ku murongo wa 11 kwa mstari ya 11. haravuga ngo ninjye mwungeri mwiza, Mimi ndiye mchungaji. ureke dukurikire umwungeri, Wache tufuate. kandi uyu mwungeri wacu Na hii mchungaji umugambi adufiteho wako ni anayetuia ukutugirira neza, kututendea. ni ukutugirira neza. Kututendea mema. Zico nibwira kuwagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima ibibi bizaza. Ngaho ugenda ubabwira abababaye, uhumurize abakomeretse, ubabwire yuko bose bareba
Tufite Imana iyo Mana yadusanze twigaragura ibanza idukuramo maze iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Haleluya, tuzamurira Imana icyubahiro. Yadusanze twigaragura, yadusanze twigaragura, yadusanze wigaragura. Umuririmbyi yatubwiye ngo mbese Yesu yambitswe ikamba kubera iki? Yambitswe ikamba kubera njyewe nawe, kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Yadusanze twigaragura, mwifata aratusayura kugira ngo atuhe ubugingo. Reka nkubwire mwene data, umwongerera cyariho, araguhamagara, araguhamagara. Iri jwi rye niryumva, we guceceka. Ijwi ry'umwungeri niryumva uyu munsi, we guceceka. Aracyakiza, aracyakora, imirimo yayo iracyakoreka muri twe. Araguhamagara, araguhamagara, araguhamagara. Nubwo uri mu kazi araguhamagara, nubwo hari ibihombo araguhamagara, nubwo hari ikibazo cy'ubugumba araguhamagara, nubwo hari ikibazo cy'ikibazo cyawe cyose araguhamagara. Reka guheranwa na Satani, acha kufungiwa na shetani, reka guheranwa na acha Satani. kubakia na shetani. Satani ni mubi, Shetani ni mubaya, ni umujura mubi, ni mwizi mbaya, azanwa no kwica. analetwa na kuua. Iyo atakwisha arakunyaga, Kama kuua na ibyo kupora, yakunyaza ni byinshi. yani kupora ni jamii. Ariko uyu munsi nuwumva ijwi ry'Imana, Ukisikia sauti, nuwumva ijwi ry'Imana, ukisikia sauti, ntuceceke mwene data. usinyamaze. Niwumva ijwi ry'Imana, Ukisikia sauti ya wongera ugaruke mu rwuri, rudi tena ndani garuka ya mu rwuri. rudia kwa Niba uri Mungu. umuririmbyi, Kama uko mwimba, garuka mu rwuri. bakia ndani Niba uri ya Mungu. umunyamasengesho, Kama uko muomba, garuka mu rwuri. bakia tena kwa Niba uri Mungu. umudiyakoni, Kama uko diakoni, garuka. rudia tena. Hanze ni habi, Inje ni hanze ni habi. Inje ni Hazaba abarozi, Itakuwa hazaba abasambanyi, Itakuwa washarati, hazaba imbuga. Itakuwa imbuga. Hanze ni habi, Inje ni papa. ariko Yesu we Ni Yesu arahamagara, anaita. aracyari mu rwuri, Ngali ndani ya aracyaguhamagara. Atavugana na Nubwo Mungu. hari umunyago Satani yakunyaze, Hata kama kuko vitu ariko Shetani aracyari aho ngaho Angali kugira ngo pale. akugarurire ibyawe. Tunakurudisha. Garuka, Rudia tena, garuka, rudia tena, garuka. rudi tena. Eko musomya dusomere igitabo cya Luka ibice 10 Somaji atusome umurongo wa kitabu cha 22. mstari wa Aravuga ngo iki? inasema ni Ariko nkubwire ngo garuka, nakwambia rudi, garukira aho ngaho, rudilia pale, garukira aho ngaho. rudilia pale. Wakubabaje Mwenye ni alikuumiza umuntu, ni mtu, ariko Imana irahari lakini Mungu kugira ngo yongere ikureme ibyiringiro. akuumbie tumaini, Arahari Angali. kugira ngo yongere areme. aumbe Oya, Kristo arahari Kristo arahari. kugira ngo yongere akugarurire umunezero. Aongeze tena furaha. Garukira aho ngaho, Rudilia. hanze ni habi. Nje ni Uwo papa. wakubabaje ararya, mwenye wakubabaje aranywa, kandi agasinzira. anasinzira. Niki kiguteye ubwoba? Tungali mekongo, Uwakuhamagaye arahari, mwenye alikuita arahari, Angali. kandi aracyari mu rwuri, Angali ndani. aracyaguhamagarira mu rwuri rwe Anakuitia ndani. kugira ngo ugaruke, Urudie. yongere akuyobore. Akuongoze. Yesu nashimwe cyane. Dusomere iryo jambo ry'Imana. Haravuga ngo iki? Luka ibice 10 umurongo wa 22. Haravuga ngo iki? Byose nabihawe na data. Yesu ni uri kubivuga. Yesu ndio iko na Yesu ni uri kuvuga ayo Yesu magambo, ndio iko nasema ni uri kukubwira. Yesu iko na Byose muri mu biganza byiwe, yote biko mu mikono yake. byose Yesu arabifite. Yote Yesu iko Arabifite, angali na arabifite. Ibyo bakunyaza aracyabifite. Kunyang'anya yuko Niyo na- mpamvu ari Yesu kuguhamagara. sababu anakuita Nuko ngo wiki, anasema Kandi ntawuzi umwana uwo ari we keretse se. yego, Kandi ntawuzi se uwo ari we keretse umwana. amina, N'uwo mwana ashatse kumumenyesha. amen. Yesu nashimwe. Amen. Ni Yesu uwo nguwo Yesu aracyafite urufunguzo ngali nafunga rwo gufungura buri kintu cyawe Gufungura. cyose umuzura yanyaze. Yote ni Aracyafite urufunguzo. Ngali nafunga. Atubwira amagambo meza Atubwira maneno ngo mazuri. n'umwana wa data Ni mtoto kuko wa we Baba. azi Imana
kandi kuko ashaka kukumenyekanisa Imana ni ushobora kukumenyekanisa kuko ari we nzira nta yindi nzira dufite uretse Kristo Yesu nta yindi nzira bene data ishobora kukujyana mu bwami bw'Imana uretse Kristo Yesu reka nkubwire ngo ibyo wibwira sibyo ariko icyo Imana igambiriye kugukorera ni cyiza nk'uko batwigishije izere Imana gusa izere Imana kiriya kibazo cyawe Imana iragikoraho izere Imana bya bindi Satani yakunyaze Imana iracara aho ngaho kugira ngo ibiguhe izere Imana va mu kwizera amagambo y'abantu va mu kwizera abantu ahubwo wiringira Imana niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo uwiringiye Uwiteka azamera nk'igiti gitewe iruhande rw'amazi kijya gitoha mu gitondo kigatoha saa sita kigatoha nimugoroba kandi ibibabi byacyo biba ari byiza reka nkubwire mwene data va ku bantu bataza kongera kukwima umunezero wawe ahubwo uhanga amaso ku Uwiteka Imana niwe byose kandi muri byose niwe ushobora kukumenyekanisa neza kuko data aramuzi kandi nawe afise kandi icyo agambiriye ni ukugeza kuri data Yesu nashimwe cyane amen reka guheranwa n'agahinda acha kubakia na huzuni haracyari ibyiringiro kuba Imana itarakora bya bindi wifuza si Imana yananiwe si kwamba Mungu ameshinda si Imana yananiwe Imana iracyakora irahangaha iracyakora ahubwo bishoboka kuba wowe yawezekana waribwe na Satani waribwe n'umujura ariko kuko tufite ibyiringiro ku Uwiteka garuka mu rwuri garuka mu rwuri rwa data aracyari aho ngaho kandi agutegeye amaboko agutegeye amaboko niki cyakujyanye kure y'Imana kitu gani kimekubeba mbali na niki cyakujyanye kure y'Imana kitu gani kimekubeba ese na magambo yakujyanye kure y'Imana ese na abantu bakujyanye kure y'Imana watu balikubeba mbali na Mungu umuntu ni mtu ni kandi aramiye gitoya anaishi muda akorera mu isi yabyusuye mu muvumo inajaa ese wowe ntabwo uri umuntu wewe si uko ese wowe ntabwo ushobora kuba wewe hawezi kuwa aho wibyiza ngo benye uliiba sana none Yesu aracyahamagara ngo dusubire mu rwuri turudi kwa kundi la nimba hari ahantu kama kuna wagiye kure y'Imana nimba hari ahantu kama kuna watandukaniye n'Imana Imana ntabwo igituta Mungu ahubwo nitwe tuti Imana sisi tunatupa ariko ibyiringiro tugifite ni kumwungeri aracyari aho ngaho kandi aracyahamagara kugira ngo intama imwumve Yesu uri intama cyangwa wigiye rwihishwa Yesu uri iki nimba uri intama ukaba waringiye Yesu ashimwe cyane ukaba waringiye mu rwuri ibyiringiro birahari ibyiringiro birahari ibyiringiro birahari oya ibyiringiro birahari kuko aracyahamagara angali anaita aracyaduhamagara angali anatuita oya aracyahamagara angali anatuita aracyaduhamagara angali anatuita aracyateza amaboko angali anateka kugira ngo muze yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura ese hari aho wananiwe ese hari aho wagiye kure y'Imana ese hari ibyo wavuyemo cyangwa se hari ibyo umujura yakwibye kuna vitu mwizi alikuiba wahaguruka tugasenga Imana unaweza simama tunaomba Mungu nimba hari aho watendebutse kama kuna fasi nimba hari aho wagiye kure y'Imana kama kuna fasi umeenda mbali na Mungu nimba hari aho kama kuna fasi wumva muri wowe unasikia ndani hari abantu baguciye intege na watu wamekukata ariko haracyari abantu ungali batu Imana ishobora kukuremera Mungu anaweza kandi bakongera bakakurema umutima anakumba moyo reka tujye gusenga Imana unaenda omba Mungu tujye kwinginga Imana nenda si twongere tubwire Imana ngo Mana nenda bia wowe uhamagara wewe mwenyewe natwe turakwitabye na sisi tunakuja twaje kandi twongeye kugaruka mu rwuri tumerudi tena kwa kundi